Dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o tome kako napraviti napredni kros, odnosno napredni krstić. Prije nego što počnemo o tome kako se pravi napredni krst, morate prvo naučiti da pravite ovaj krstić na donjoj strani, odnosno da ga ne pravite na gornjoj pa da onda povezujete s centrima i prebacujete dole, već odmah da napravite na bijelom ili na bilo kojem drugom jezgru na kojem već pravite. Sljedeće je da koristite jedan pis, da ubacujete drugi, odnosno na primjer evo ovdje ovaj plavi, ovaj narančasti, većina vas bi uradila prvo narančasti pa onda ovaj plavi, ali uradit ćemo drugačije. Pomirit ćemo plavi ovdje, znači ispustit ćemo tada narančasti, pri tome ćemo spojiti plavi i u jednom potezu završiti ova dva dijela našeg krosa. Sada ću vam dati par primjera kako bih ja uradio kros, sigurno da ćete nešto odatle da naučite. Evo prvi primjer kako bih ja uradio ovaj kros. Ovo je jedan dosta lagan kros. Znači evo vidite, imamo ovdje crveni i plavi dio koji mogu u jednom potezu da se poravnaju sa svojim centrima. Također imamo ovdje ovaj zeleni koji može odmah da dođe dole i ovaj narančasti koji treba da bude tu. Ovaj kros ćemo uraditi, ja mislim, u manje ili u 5 poteza, manje od 5 ili u 5 poteza maksimalno. Znači poravnat ćemo prvo ova dva dijela, odnosno ovaj crveni i plavi. Tako smo već dobili dva dijela, znači to je bio jedan potez. Ovaj narančasti ćemo dovesti tu, to su bila dva poteza. Spustit ćemo zeleni 3 i spustimo narančasti 4. Eto vidite, riješili smo naš kros u 4 poteza. Idemo na sljedeći primjer. Ovdje sada imamo ovu crvenu i narančastu koja može biti ubačena u jednom potezu. Znači vidite, crvena koja treba doći tu i narančasta koja treba doći tu. Ali ne želimo to prvo da uradimo, već da vidimo da li možemo ovu zelenu i plavu da ubacimo odmah sa njima. Naravno da možemo, ja sam to napravio da može. Znači plavu spustimo dole i zelenu spustimo dole. Ovo je bilo malo i očigledno da se može uraditi. I onda samo pomoću D poravnamo i uradili smo naš kros. Ponovno u manje od 5 poteza. Sada jedan primjer malo težeg krosa za koji će nam trebati malo više poteza. Evo, znači imamo crvenu koja treba da dođe tu, znači ovo možemo uraditi u jednom potezu. Dalje imamo narančastu koju također možemo ubaciti u jednom potezu. To bi već bila 2 i onda bi se ova mogla ubaciti u 2 poteza, to su 4 i na kraju ova, bilo bi to već 7-8 poteza. Sada ćemo da pokušamo da ovo uradimo na neki malo lakši način. Evo ovako, pomerit ćemo crvenu, znači poravnat ćemo je. Dalje ubacit ćemo plavu tu i spustit ćemo je, to su već bila 3 poteza. Dalje idemo spuštati zelenu, odnosno narančastu, to je bilo 5 poteza i onda zelenu 6, 7, 8 poteza, mada je mogao ovaj kros da bude riješen i u manje, ali evo ni 8 poteza nije loše ako uspijete u 8 da riješite, jer i to može biti jako brzo. I evo još jedan primjer kako bih ja uradio ovaj kros. Znači ovdje imamo povezanu ovu narančastu koja može biti ubačena u jednom potezu. S desne strane imamo plavu koja je okrenuta naopačke, da tako kažem, okrenuta kako ne treba. Također tako imamo okrenutu i zelenu, dok crvenu bi mogli ubaciti u 3 poteza, što je malo previše, ali šta se može. Sada ćemo da pokušamo da uradimo ovaj kros u manje od 8 poteza. Prva stvar koju bih ja uradio jeste ovu zelenu bi postavio ovdje, pri tome bi crvenu poravnao. Sljedeće što bih uradio jeste postavio bi plavu ovdje,
to su već bila 2 poteza. Crvenu bih ubacio, znači to su već bila 4. Ubacio bi narančastu, to je 5. Onda nam ostanu samo ove 2, 6, 7. Eto, uspjeli smo uraditi i ovaj kros u manje od 8 poteza. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se video svidio, da sam vam pomogao u ovom videu, da ste naučili nešto novo. Ako vam se video svidio, ostavite like, subscribeujte se na kanal. Ako vam nešto nije jasno, možete mi se javiti na našem Instagram profilu ili napišite u komentare pa ćemo pokušati odgovoriti.